Može li se zaraditi od trgovanja sa kandidatima farme? Pa naravno da može. Mislim, ne bi bio farmer i ne bi trgovao s njima da nemam tu nekakvog profita i zarade. Naravno, ono što im ja dam, nije to neka velika zarada da se odmah razumijemo, ali dovoljno je. Tu su ipak dukati koji danas je zlato jako cijenjeno u svijetu i ja sam zadovoljan kupnjom. Ja sam na svakoj tržnici nešto zaradio. Čega si najviše prodao kandidatima farme? Pitanje je sad, treba se svega sjetiti što su oni kupili, ali mislim da je najviše išlo brašno. Mislim da brašno je namirnica s kojom čovjek ne bi trebao biti gladan i po meni ne možeš biti gladan. Ja sam im čak često puta sugerirao da kupuju kad nisu imali dovoljno novaca, da iskoriste te dukate koje su imali isključivo za brašno jer je to namirnica s kojom možeš preživjeti.